زانه حرتش در و ندهات با وی چندنا ما چکر کوریا بوری کنگرسار پیروبی حرکت جن كرمانجن عربا بردما عربا بردما مسيحينا ارمننا ايزدينا تمام مرا بحثا شوکار دکه یکسر ناوی ویتی بیرا مرا بالصلاة وی کارا کریه یعنی مرا کانه بیجی 47 سالنه شوکاره براستی دما مرا تابلو که ویل کدی بینی مرا زانه کاری ویه از دغازم مزگینی که بدن و مزگینی ملت گلک بالصلاة لهویل بنده سکنیه اف دفر امنه اف جرمن حدیقه اشرفیه راست ام بین پشتی 14 سالا جاره کمین ام بین کسی گوش بو و پارکه او جبو و گردستانه پروژه کی دیده مشاندن او جیش بو خدمت وی ملتیه عورك دوهم همي دليلو 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 لم باش تماش فيلم عزيز في جريج اخ ولاد لباجر حلبي امجد بيجن ججنا قرباني لوحميان بيروز والكدر الما تماشا دكن لما مرة بحث حلبي دكي يكسر شيخ مسعود واشرفيه تيم بيران مرا جينا امني جي هري بلنده لبش ما كلا حلبي خياتي باجر حلبي خياتي في جريج اخ ولاد درباسي هردو طاخاب بي لما مرة بحث حلبي دكي قال لك مالبتن كرد لبي باجاري دا جيان دكين بالسدي سالا لي قال لك جوان بكردي نظام باقفن لي دبيجين ام كردنا تيبت كانجي بري خادان ملاتي ما بري خادان حلبي دما قطبنا رجافا وباكور جهفد قطبن قال لك بيدمي جعفريني جكوباني جزيره بري خادان في تاخنا براسجي دما جده حزر يازادا جي في تاخنا رخصتنا كي خا افاكر چه ام بيجن كرد بن چه عرب دبن چه ارمن دبن چه سريان دبن چه تركمان دبن لك هفده سكين مل دان مل هفده او ببراتي بحسكرنك بعشقك مازن بهفرا جيان كرن تماشفاري ما ام بهفرا درباسي تاخا شي مصلش تفي بن وام جاردن بيجن ججنا و بيروز بي تماشفاني ما امين اب هبره درباسي جم ريسيبيه تاغا شي مقصود اشرفيه جيبن مرحبا جورا مرحبا جورا مرحبا صابر امبري درباس جواب ما درباس جم ريسيبيه دبن سرسريمه سرچاويمه اهلا وسهلا بخيراتن الحمد لله خديجه راضي بن نوفي مدري الشيخ ريفبريه وجهه العشائر حلبي طاقه الشيخ مقصود اشرفيه سرچاوا بخيرات مبسطة سلوى الشيخ اداره وجهه عشائر سرچاوا يعني جن وميرفا جيخو جن ومير بهافدرا ام طاقه الشيخ مقصود اشرفيه وحتى دروي الشيخ مقصود اشرفيه تيكالي جواكي ام تشيدكن لنوف قال خو ام دگرن بری هر تشتی پیشا معید جشن گله کرد و همی گله جانه و اسلامی هم پیروز و مبارکی دکن پیلان مهاون ذاتن وک عادت و تقالید می بره ام سری دار سر شهید خو مالبت شهید خو ام جشن و پیروز بکن و همی پیکاته هنف درجه می پیروز. آره والله جشن و همی پیروز. خمس صاحب که بدن حوالی واجی. سرسری. مرحبا جارا. في مجلس العشائر ومجلس الشيوخ ويت صعبه سرچاوي من قالك اهلا وسهلا صعبه وبهذا المجلس للامه الديمقراطيه واخوه الشعوب اري والله تراس بيجي براتيا قال اهلا مرحبا صعبه صعبه مرحبا جرا
صافي مرحبا جرا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا صافي مرحبا صافي مرحبا جرا صافي صافي اموال فرنن البوابر راستي مرة بحث الشيء مصدش تبي بكي مرات بيجي برادية جلا يعني يا كمين شوا جبر دست بيبو يعني عندنا كردنا عربنا وتكونين خب بدنا ناس كلام بيجين خدي هبولا شريف از شيخ قنبر جمومة اوي يزدياني از يزديما شيخ منديما وبخدي هاب وجاع عشاير شيبول في داري بر تشتكي بيروزا وبر يعني مكون عرب و كورمونج يعني مشكلة يعني ضمن اوي ده يعني برو الشيخ مسعود واشرفيه نهاد شيء مقصود عم بيجين كرماجنا عربنا ارمننا اشوري هنا أدي كورمونجن عربن بلد ما عربن بلد ما مسيحينا أرمننا إيزدينا وتابع كورمونج إيزديانا قصير أفكا والفراجي يعني تين وجاء عشاير ذاك الفرجي والأشرفيجي ويعني تشتكي بري بيروزا يعني جيجي جابدا حزكن وكاوي قلتي يعني الديمقراطية يعني سراكو ديمقراطية هذا مش فرد كذا قاسي جابدا رودنن ومشكلة عبده وحواراتي وداريجي وام برازينا ام فرونوبن ام كورمونجن ام عربن ام دبن ام سورينا وجفي توخينا توخو بارخدوني توخو شهيدو بله بله شيخ نجي لعندك كمان تفضل نعم. عرفني عن حالك الشيخ أحمد القريشي من حي الشيخ مسعود من مكون البقارة قبيلة البقارة أهلا وسهلا فيك والبقارة 33 قبيلة بسوريا عشيرة ايه. من هون لدير الزور من هون للعراق اي شيخ ام دخوازن كاري وناس بكن تدي ناطا مشمان مدنرين جحر جيان التردر ما تماشارك هنيجي ام بيجي روس بيوال فر تشي كاري دك تيبات شتل سرملي وين شدك الفر رفيق شريف نحن نرحب فيك في مجلس الوجهاء مجلس العشائر في حي الشيخ مسعود والأشرفية في حلب الشهباء نحن مجلس حي العشائر بحلب نرحب فيك هذا المجلس يقوم على فكر القائد عبد الله أوجلان فكر الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب ويقوم على وحدة الأعراق وحدة الأديان نحن نؤمن بوحدة الأعراق ووحدة الأديان نحن اليوم يعني عملنا في هذا المجلس هو أول عمل إن نحن هو نقف في وجه الفتنة أي فتنة بيكون بحي الشيخ مسعود والأشرفية نحن جاهزين لإخماد هذه الفتنة يعني لا نسمح بقيام فتنة بين أي مكون عربي كردي تركي مثل ما بيقولوا سرياني مسيحي نحن تجمعنا كل الأخوة مع السوريين كلمة السوريين نحن تجمعنا كلياتنا فاليوم نحن بهذا الحي نسيج متكاتف متعاضد ويجمعنا هذا الحي الذي جغرافيته الصغيرة يعني جغرافية الشيخ مسعود صغيرة ولكن هذا الحي اسمه حي الشهداء حي المقاومة حي الصمود عدينا بمراحل نحن كان هذا الحي اسمه حي الصمود حي الشهداء قدمنا شهداء كثير بهذا الحي من المكون العربي والكردي ومن كل المكونات في سبيل أنه نصل إلى هذا اليوم اللي نحن موجودين فيه هي الوحدة ما بين أخوتنا من كل العشائر اليوم هون موجود من أخوتنا العشائر من قبيلة البقارة موجود من قبيلة بني زيد موجود من قبيلة نعيم موجود من قبيلة يعني من كل القبائل العشائر موجودين الآن في هذا النسيج مع أخوتنا من المكون الكردي والمكون المسيحي والمكون الأرمني كل المكونات نحن اليوم تجمعنا فيهم الوحدة هذه الأرض وهي شكرا كثير تحياتي لكم جميعا الله يخليك رصيجي كارجي بير باشا تماشفان ما هنيك ورقة لنجي بحثا كرش خازت ولا ما برج بحثا كرين قلت الحمي ام بيجي كاسات نفذ جان كان چه کرد بن چه ارمن بن چه سریان بن اشوری بن عرب بن هر کسی به هفالتی به براتی به وکوی به هفرا کار کیش بو و تاخیر کن
نه منی که بهتر ام کاری و ناس بکن بهتر کاری و سر چیه جبو پسکرگین جواکی جبو راست و کاوالا جهانی آد زمان کار می اساسی تیکلی دناوری گلی گورود ورد جهان دکنه زیارات هم چه دکن ناس کرنه چه دکن پروژه نتاو دموکراتیک به گلی گود هرمی ده و در و تاخین شیخ مقصودی هم دادن ناس کرن لکیله کی ویجی اگر گو جار جاره پرزگری کن دناوا جواکی ده دعایلا چه دبن یکو محکمه نکنه چاره سر بکی کمیتین صلحی نکن چاره سر بکن لرسیپیو و دیگرن وکو جهاء العشائر دمیگو ام وک عرف و عادات مازنی الحارات دکاون و پرزگری که دین یعنی فورا او پرزگری که چاره سر کرن و صلحاتی تی چه کرن و هر کس وقت برا لهفده و دیگرن حق حقوقی هر کسی که جی محفوظه وجه کاربار خواه یه هری زیده جی دناوا گلدا قیمتی کی وان هی یعنی تیبت مندی کی وان هی مازنه خو حرمت کن همی سازی می گود هندری تاخ شیخ مقصود اشرفی جی و تشتی باش دبینن دمه گو پرزگری که کی وساحات شکرن بان سردان و مجلسی دکن امجی برزداری وان پرزگری که و حوالنا رو چرا سر دکن گلک سپاسی و دیگر تماشفان من ام لطاقه شی مسعود اشرفی دیگرن جه دستپیکا شورش شدا هر دو تاخ دور پیچکری بون هر دو تاخ نه خارن نه هر تشتک در باسی وی تاخنا دبون یعنی راسته جی گلک که ام بیجن شر کی مازن لسر وی تاخنا چی بون جی برگو ملت وی تاخنا همی جی گنده هاتنه گوت امی چاوا ابوری خواب کن چاوا امی دبارا جیانا خواب کن گلک مالبتا لسر خانیت خواه آخانین و لسر خانی خواه چاندن لکیلک اویجی کانگراستار ابوریا جن ام بیجن کانی بانا یعنی چند متر عرض ببرانا جبو منت خواه کاری کی باش بکرانا براستی جی دما من بیست مخواست از خواه بگین باوانا شخان هم لنزیوان جی امی سپاسیا واجی بکن رو جواب خیر به و قوات بجوارا کاری می دکن کارگی سربلندیه اون بخیر هاتن حوال ولا في عرضات زانه نها وقتا خطي عم دچينن ها و مملوخه چوندي و بری فيت زانه ما باقل جي پقله هاونه جي ما درخستر ما گیل سر گلی خو بلاکر زانه بری فيت زانه فيت تاخنه هردك دوچ بيسكري بي زانه هردش در و ندهات با فيت چوندنا ما چکر کوریا بوري کنگرسار پروبيك حرکتو جن جبو ملات بله جبو ملات سر ملات راستيجي يعني نها از بري ورم باوا من فوتوغرافيك دي هوالك ما روزنامه‌وان سوزار داخست بو دگوت حتى دیوار ما شاهد برخودانا شیخ مسعود نه راستيجي دما مرا گل شیخ مسعود اشرفی دبینه برخودانی تی برچعبه مرا یعنی کدوان بالسلام چقاسا اریش لسر و تاخنات چی بون لأن بيجن منات وي تاخجي بكرد عربي خا بأرمني خا بترجمان خا هر كذا لكلك أبدا ساكنين یک جي أبي يعني من هناك بيجن من كاري من دكين كاري كي بيروز يعني من الشر متلونه جبود دبارة خا وينا ساكنين أب صلاة من دكين آره سلام دکن و فرق جدا تنایا هم تزانم پیکاته عرب و سریانی هم گیج گشتی به حضرانه و تاخر شیخ ماسوجی تزانه مگی حمزلمیش کردن گیات که کاتن و تاخه کوچبری بی گی کاتن و داره و ما و چاندنا چه کرد و مر سر ملتی خو بالاده کرد تزانه خود در تشناد کات درو لیست عربی اول ما و اودینان و چاندن چه کردن و سر ملت ما بالا ذكر ام كلاك هفده ساكنين وجيب دستي هفده مدرسي هفده قرد بهفدره ام كارو بس نهرو تاني هنا ام نقله هنتين جروب تين شقة زنه شقة مكونات هنا جيشتي نقله هناك امتين ام خرا ام خعير دكنو امتين في عرضي ده ام شغلا وسابيتشه معني ملتي ما ام كلاك هفده بساكنه لاني شقة مكونات هنا شقة بيكوت هنا
جي ما حمزنا مش كرنا جي طاقة شيخ مسعود اشرفيه دانا باشه مش خامل حميش قندانه لا وش قندانه وبرد منطقة شان عفرين انا عري ام قندانه بر ما كورجي كيري كوري شاندنا ما جي كيري عري بله راسته يعني روجاناتين روجانات نه آنها دما تشينا دما نه ام خطيو دچینن بزری خطيو ام دچینن اونا دمی پیشه داجی ملوخی ام بچنن امر سرگلی خب هلاکن آره آره يعني هر كومينيكي وين بلادكين يجيبوا ارزان بوناوي ارزان لك يعني كيمي درويا كي آره يعني بنر تماشمان ما يجيبوا جدار فضات دي مقود دور بيشكري بو آره ودما درباس ببيجي قال لك بها درباسي تاخذ به جنات شكر يعني ام بيجن لفر زبي برن وشخاره چاندن جبو كلك ملت بساكنن بريا كومينا چقاسا باشه راسيجي كاري كي بيروزه وتزانه يعني ما راح ورجي دكان يعني ما راح ورد دكان مثلا 20 سا روجانا تندك هافان عرضه اري شوري هل دكان بزراد تشينان نادردن معناه ملوخيه ما هفدا عيور كان فرق جدا كوك تناي شقه بكاتان رحات جيب اشق بمارختين خيره لانه دست بك ده ام جيب هفدرا دستي ما يكبي اما تاخ دست تاخ برنادو مع چق ایرش هات ما دست تاقه بر ندم ام کلک یا پچه خود ساکنین کلک یا پکه خود ساکنین ما داریم چه دکرن مرتبه خودم در شغلین يعني خارنا واجد چه آره ما دست بر ندم کوکم در نکاتن آره ولی حافظ ما هم نگشتی ام در نکاتن بله آره ام جمع حافظ خوبین ای بیش بر کم هر باباجی مرحبا جورا جی ام هر باباجی خود به رو ازل باتری ما رو نشنا سر آخر خوشه ام نگندام مزن بونه نه اره تش کجا گندیه بخيراتن صافي اجراجم رجو او نافچا رجو اره رجم وجي لگند چان اره عرض ملكي ما برن عرض ما هانا ملكي ما هيا ما دچان ام بين ما خدنا بعرضا دادي و ام هاتن باشه يعني داري زوره سوي که ام گندت خوب در کتن ما 7 سال نجي گندت خوب ما نادينا حي سالنا وما پر بيرا او خيكريه وما هوت لفداري مساكر جيل الشيخ مقصود واشرفيه جي كدور بيتشه مساكر ام كي دبر خو شو بكن يعني ما حاول كر ام يعني بتشهايه بتش امكانهايه بتشل دور ما تشدر فتايه ام بي مساعده خو بكن بي ملاتي خو يعني تشهايه مثلا ام جن مير يعني ام جيب هفدر حوار بكن بداستك بن ام معيشاتي خو ام بردوام بكن ام در کاتن دور شيخ مقصود مساكر عرض هانا ما روبي عرضت خو ما بوكرن دور شم يعني او بي ما اوخشي هوني ليكر ما بوكر ما تشكر حمي بيك هوت شيخ مقصود دو يعني بهفدرو ام كده هوتن بداستكي ما تم دچاند وحتى روي هروجي يعني وقتي سيرو بيبوزنا وقتي بيستونا بعجون بيبار يعني خطي خيار يعني دامت شبه ام تشتي ام دچنن وامرادكن ام لهاف بل قايدكن بله يعني نا افتني فرد دستي ولا جيك دي هي هانا نا الفرج هانا باش خاطري فرج هانا بس دست کنگراس دارده و بابوریا جندو هفت دست مدار نا كلك عرضه وكيدن چي كاري دكر تدي بري بانير چي دكرن بري ام بيج ماستي كماندي چي دكرن نه طلشو چي دكرن این او کار بردوامه بردوامه ماستي هيا وماستي ما چي دكن و بانيرجي هيا و دست ابوریا جندو يعني ابوریا جند دست خوف بريه و يعني باش برند عيشه ملات بهافدرا ويعني تمجي بهافرنا تمجي داستك يعني فرق جدايتنا مكون عربي كردي بكرمانج ام بهافرا كوري خودك باشه قالك سباسيوال كم بكي نفس هذه السادة من كاربن لا كارج باشه يعني دبي بالسادس صد والله ام بر بكيف وباون بس شما بخو اداره كريه انا مقصد يعني مثلا ترى شو مقصود نجي ناقل شماسه شرفي بس 1000 انسان ده بقي ترى ناقل اما كارج باشه تكر يعني اما احسن يعني واكيد بي انه يعني الا ام كي يعني دبيت كي او بكيت كي بردوام كي يعني تكي حياتي خو بردوام كي تروني دستي خو دينا بنت اي خود يعني تشدارته تهور كاتي دور بيتشي تكي تشب كي تخوب شي دورا بكي فما جدي هونوكيه ما خو كنت بدارنو مثلا في عرض مساكر هاي ما جو طالما هونويا درفتي اوفيجي هاي بيرهانه تشت هاي ما بهافرد ما ابوريجن بهافدرو ما فو كورو بهافدرو روكر وفو چند سالنجا بيد خوي دورا دكن لو انه ام يعني بيت ترجنوبن بس ام برچيج نمونه اما مرا ما رونيجنا باشه مرا کار بگی باشه تمام در کات کاری خود در کات باوا طب انجامه
تمام سرکفتن مجبوعه و صرافه مجبوع همو حواله و بکی رو نگیشتی برن صرافه مجبوعه نجی جوار سپاس دکن هم خیرات نوا دکن آخا ولاد تا خوش مقصوده هم دبن نوت سر ما سر چاله باید صاحبه گلک سپاس ساعت آخش مش فنمه ام در باسی جم کسیت کی نافدار لچیای کرمیچ لحلبه تمام مرا بحثا شواکار دکه یکسر ناو ویته بیرا مرا بالصلاة وی کارا کریه یعنی مرا کانه بیجی 47 سالنه شواکاره براستی دما مرا تابلو کی ویل کد بینی مرا زانه کاری ویه شخامي نام بهفرج بيتر ناس بكن مامستا حنيف حمو مرحبا اشترا از قال كيف خاشم إنه از ميفاني تامه لباجار حلبي صعبة ما بحساب ما قلت شيل وحف صالنا نه شيل وحف صالنا تا ام بيجن طابلو جديد بر چاوي خوا او تصاز دكي دست بيكي مسألة شيل هفته و هشتادا من أكاديمية كساجلاند أكاديمية فنون تشكيلية ورد بيجن 2 سال خواندن تيدا من دور دا خواند و دوه دمه دا دوه 2 سالنا دا جي من معرض دا جي اشتراك كر در باز يعني 2 سال از 2 معرض 3 معرض من دوه دست بيكي بو يعني هفته و هشت و هفته و نها هفته و نها من درجه یکی سر سوریه برد تبلوک خودم يكمين تبع یکمین منبر اف مرکزو جی از دویم اکادمی هر باجار کی سوریه ده هیا تبيلات تبع دمت سالک هر باجار کی شواکارا امو چم بودم هم شواکار بین شواکار هر باجار کی یعنی دکاتن و معرض سنوي تبيلات تبع يكمين طابلو شو دمي اره كتالوج بها يعني كتالوج بها لجندشو يعني او كتالوج لجند مسكما لجند مسكما وشو يعني تشتيمن بشتي من صالح حيشتي من درس بخواندنية أكاديمية فنون جميلة كر هنري أوجي 4 سالنا حيشتي و 50 دا من خلاص كر د فتره من دخان جي ديسا من معرض هفبش يعني ما تشي ذكرن متيدو از تيدو بشتار دبوم بيشتي حاجتي و 50 اكاتم وظيفة يعني هنري بي بس ديكور بي يعني و پیکر تیدا هبین ما پیکر چه دکرن ديكور چه دكر دوی دامه دو لكو داري لإسكان عسكري لحلبي حلبي دو حلبي دو وقت 5 سال استي دو بوم يعني ديكور هنا تشتن هنا حلبي دو هنا محطة ترين دو حلب محطة بغداد لو حن من مازنجي هنا هي يكي من ديزاين شي ذكر من تصميم ذكر يكجي اتي دو شغلي تقريبا 2 متر نيف متر وربع كيلو مبدستي خد شيكر شحريه فوشي مكر فوشي جبسينه ومعالجه جاكر بشرا ابي ما مستا پیمانگه پشرا زانینگه ها حلبی و هنری از بیم مامستا در دوی دمه دا یعنی رنگی که فرمی یعنی هر روم رسم کرد 10,000 دهان دا یعنی به دیکور و به پیکر من و گریم بس رسم یعنی ساله ما قلت سال 10,010 جوی چاقای دا محروم مرسم بر و محرو تیدا رسم دکر 10,011 دا من پیشنگه هک چیکر مامسا حين ها بيجن بحسب پیشنگه ها بکر
يعني حينها چقاسا پیشنگه تدرباس چقاسا پیشنگه بو يعني والله ايه من 2011 و 2013 مبتني تشيكر دو معرض ايه دودوان العفريني بو صالي قلويش وكي دن معرضي من ايه هفباش ما تشيكري يعني ام جورنو تشور بين جورنو بين شكرون جورنو جوي بيتر معرض ان ايه بهاري حلب مثلا هر سال مشتراك در الشامي للاطقية لحمصة لحميلة يعني باجار سوريا دا من پر اشتراك ايه بهاري حلب هر سال مشتراك ذكر ودار بجي اخر دار باج لرجوای کردستان لکوبانه لقامشلو قامشلو ايه من يعني اف يعني تزاني چقاسا حينها بيجن تبجداري چقاسا پیشنگه ها بویا يعني جرك سد هابي يعني سد دور سدية سد پیشنگه ها درواز بویا لسوري و رجوای کردستانه دروای سوري تدركتي در سوريا 2015 اچیم سمپوزیوم فنانین شواکارنج در وجهاتنج باشوراتنج رولاتاتن باكر روجافا وهناك اجنبي هناك عرب باش داربون هم سي كاس بون هفتاك الور مع كاريخو وهنريه كر باشه يعني قال لك ام بيجن پیشنگه در باز مثلا بل چند روز ازم لفرنسا هبو نه اري ها فرنسا پیشنگه که فرنسا بو من تشيكر او جي يعني نبتهني بو او المانيا اسبانيا دانمارك شون سويد جارك باش داربوم لتركيا يعني من چندك تشيكر رويتيك تقال لك فرا ودريج هاي راسجي نعم ما مستا بالسيجي اتشم سليمانية سمبوزيوم سليمانية مدور حيشدا كاسيبون يعني الور وطبعا اوجي تشيبو بيشنجاهك مدار باش داري ورجيبون يعني من هنك تابلو تشيكرن مبخورو برن لو داري وهن ما برن اربيلين 2023 ما مثلا هم بحسا مرا دما الطابلو كده دنغي يعني انت جدابونا كويتي ده دبيني ناو كاميجن كسات دن شواكار كاردكي چه فرق هي يعني نام راسيج دما مرا دنغي بقى هر كشي فيلم ناقي بقى نام تماشمان دبينين بيش معنا نا مثلا كانن في طابلو بنرن نه هف تابلوها ابا يعني بعربي بين اسلوب يعني ستايل ابي منها يعني هف نه مدرسة ابا اسلوبه يعني اسلوبه مني من بري 15 سالا از كاتمه في چه وازي مثلا هنا عم بيجي هف هي بقى هر كشي فيلم ناقي اري ياك كي بخوينه كي بشي بساكنه ده هندري ويكافي تفاصيله كافي يعني ده رنگه دوه تكوينه و اشخاص تهانا جن تهانا مال تهانا جنادا دار هانا چاهايا لنا بوي رنگي اشكره يعني وي رنگي كلاسيك يعني كلاسيك ودم خواندنيه دم ام كلاسيك شغلين واقعيه شغلين ام شغلين مثلا ام هو بين تشريحي منظور پشتی و تجربه من دست بکر یعنی پشتی واقع سال یعنی 15 سال نه از و حدثه چه دکم بری و به چند سالا نوک نهابی تتشت مثلا ایلی بناریا مفهوم بی یعنی فهم نعم راسي بس يعني اول مرحله اورتابي يعني نا كلاسيك واقعي بي نا تجريد بي نعم بيتر تاخد فيديو دبيني بيتر تيدا خاطر دو دبينا فيديو دبيني راسي باشی دسته تصابه شخوی روزی الزانگه ها روجاوا بم قامشتو درباس جیره و بریم اما مطابل وردی من از ملی نری مقابل کاری مامسته حریف حمونه گویی والله لازم بيجي قلت شو هذا زاني ما نقولش بقى كاري بي خيايا ما مثلا جاركي ولا شهبة ام بيجن طابلوك هر دريش دروجاوي كورساندا ودست بيكي تبو اردو بو محمد شاويش بو
قالك هفالي تديجي هبونه كي بونه اولد ما يعني من بخارا داخستنا يعني آلی کاری ما بکنج بو زاروکا يعني دست بکه 2018 ام ده آوه دابین كوشبريا عفريني برای عفرین مهاتن سردمه کامپا سردمه شابه و ادچیم مثلا کاميرا دست مدابیم هنک وینا صورت دگرتن زاروک جی پر بین يعني ناف خیمه دا ناف کونا دا دارن وتين ففكرة هوت من أزوان بجيكي كومكم وبلا رسم كان يعني إشراف السروان هسري خو بنفس ففكرة هوت من طرح سر هنا كوكر يونيسيف هلال الأحمر سوري وانا آلي كارية مناكر فأي آلي كارية مكري رومافي نوري يعني مبلغ مرة هوني ما في مواد كري يعني چقدر زارك بون؟ ايه اكي يعني من بينج شيكر بينج فعالية ما بينج شيكرن ايه بينجي معظم بو يعني ايه اكي حيشتي متر بي مثلا دو دي سادو بينج بي ايه سي و چاره ايه بينجي 500 متر قماش بو و 10,000 زاروك بشدار بون 10,000 زاروك هر کسی سب چاوه خادین وان امبیجن ما بینی 6 سالی حتی 12 سالی دوی عمری دا دوی 6 سال نادا زاروک بینی 6 حتی 12 10,000 زاروک بشداری و چالکی بون باشه راستش کاری که گلک سرکفتیم شخواه میجن جی تورج خوش یعنی شخواه تیجی و اصلا معمول جیرانه هم نلوره نه اصرافه مجبور اصلا معمول جی جبو همو میجن کسیتن براسجی نافدار هنه ان شاء الله ام بفيدي كين ولات ما هر آزاد به و کسیت وقت جی وینجی کاری باش جوالات خراب کن و ام بیجن نفشی نه مفير بكن يعني كي باش انا تابلوی من جي هو ذاكرة منه يعني از حتى سفيش شان لرجوبي لجندابو التم للطبيعات بيم هو فين زفستان بهار بويز ادر دكاتم تشي جاليون بر اوفان بر كانيون من رنگ پردينا ومثلا تشو داشت جالي اوف كوليك او كسكونيه بحذر رنگو يعني كسك درجات يعني فهو تشتاد ميجي مدو ميجي بر او ذكرت اموال ذكر يعني شخام بيجي هنا انا نتيجه هاو او در ذكري شخام بيجي قدي واجي قال لك هنرمند ده هنا مصطفى حمو هي صالح شادير هي ابي عصمت رحمه خديره بسر جوفندكي كوما عفريني دابو فوزي عثمان هي محمد حمو وكينه احمد دلشير هي احمد دلشير دنگبيج اري هنرمند وجي ما مثلا امکان در بس یاری دیجی بن جی کاری دیجی مثلا ودا دیجی تو کار دیگه نه امکانی نگی در باز بنه ام بنرن ما مثلا اف جی تی کاره اري از دبر دا تابلوی من الفر چه دبن درجه چند ساعت کار دیگه بر از روی 2 ساعت 3 4 ساعت ونحرو جارنا حرو هذا شغلم جارنا حرو كده ديا حد بهتر تد کجا ساعتی داد کجا وقت دمی داد کار دیگه بهتر ایواری بشاف يعني شاف جروبر تر بهتر ناوی دابریت بشینی کداری دی بشینی کداری وای از ناش خارو چه دکم خارو چه دکم پیشنگه هک چه ببی از در باز من ببی تابلوه بهتری دابریت دارم کداری كد مثلا امبيجي كي ديكري اي والله ايه تابلوها نخيوية يعني يعني هنا جمن كرين شوم حلب جمع يعني هاتم فروتان لحلب للشامي من بري في ازميدو 10,000 بري ثوري سوري بيش براشي من 10,000 يازدا من دشان دا السعودية يعني من حشدها لو حشون دن السعودية ام بيجن تابولي هاري باها دي فروتان لو كداري بو لا ايه تابلت تاف باها لا اوي بي سليمانية سليمانية
باشه ام گلک سپاسیتت که مامسته تشکر. گلک سپاس سلام. دست ساوه. تماشفرن ما از دغازم مزگینی که بدن و مزگینی ملت گلک بسالا لهویل بنده ساکنیه اف دفر امله اف جرمن حدیقه اشرفیه بکرمانجی گلستان یا نبه باغچه هری مزن ام بیجن باجر حلب اف جیایه بره ملت بره خاددافر روزانه هر کس بره خاددافر مال بعد هاتن ور لام بیجن 14 سالا اف ساکنی براسیجی ام اسپاسی شهرداریه تاخ شیخ مسعود اشرفی دکن بریارک استاندن گوتن ام وی جاردن جملت را آوا بکن گلکی وی جاری بسرکفتن گلکی باش ام چی بکن جبو هر کس بری خواد بده ور بهنا خال ور فره بکی لانها هفسروکا شهرداری بخال وره مامسته امینه مرحبا اشترا صابه براسیجی کاری که گلکی باشه دما ما بیست از گلکی کیف خوش بم جبگو بیر آنی نمیجی لبرهنه گلک بسالا لبر و اما گوجی جی هری مازن بکی حلبی دا اوه نه ساعتو با خوش کاری که باش وینده کن صاحب امجی بخیراتنا وادکن راست ام بین پشتی 14 سالا جاره یکمین ام بین کسی گوش بو و پارکه او جبو و گردستانه پروژه کی دیده مشاندن او جیش بو خدمت وی ملتیه جیه گو ام بین ملت در بازی دبه بینا خود در خینه انسان جار جیه وره گوهنا یعنی کیف خوشی خوب بده نشاندان جبو زارو که خواه جبو ام بین یعنی راحتی که جیان بکه یعنی او جی سره دا جیه گو گلستانن لی ام بین پشتی 14 سالا ایرو ام دی بین تشتکته دار نمایه یعنی حتش خرابیه دار نمانه جیه گو لیستیکو زارو که نمایه سر به اساسه مجی اما کشوره داری در بازی و داره بین گو امکان بن جاری کدن گلاب بچینن دارا بچینن جیل استوک زارو کو چه بکن کرسی و آوا بکن چه بکن یعنی گو ام بین تشته گو 14 سالا ام بین هاتی خرا کرن یعنی تشته کدو نمایه بنیه تحتیه تدو نمایه ایرو ام نو دارینه جاری کدن یعنی افجی مزگینی که هری مازنش بو ملت ما به تایبات ملت ما کرد اگو دو دای جیان دکن و جبو ملت حلب گشتی گو ام بین جی گو هری جی که استراتژی جی و بلنده جی دیروکی لو داره هنه یعنی ام جی دیاری که بدن جی گو دیروکی دهندر بازار دمدا دهندر ام بین ولات مدا گو ام خودی دیروک خودر کفن ازات الپشما اف مغاره هنه شکفتن شخازاته افخیاده که لی ام بیشن گلکی فره گلکی مازن راسجی نام امسته ام بیشن چه قصه فره بناوی پارکه هیا دو 4 دونمن یعنی نیزی 140,000 متر کوشه آره یعنی گلکی مازنه آره ازات اولی که به اشرفیه دیده نشاندان اولی که به دیگه ام بین دوار شعر ام دبین شیحان عفوا و اولی که دیگه سبیل و دیگه سریانی عجاجی یعنی 4 کوشه و در دور ویجی راستیجی پر فرایه لی یعنی دمو گمارو نو رو بگاره نفس عدگره که دکونه به نو تمام بکی یعنی وقت ما خویا کری یعنی جی کی پر استراتژی دندر حل بیداجی یعنی جبو ویجی رو ما دست به ام هیدش خارو ماشن نها براستیجی دم درباسی اشرفی دبم چی مسعود بم گلکی کار نها ام بیج و دست بکری منك ام بيجي قير مثلا وظفت ناب بكري ام درباس بون دورة اشرفيه ويجي شركين بروجي دن وقت دن چانه راست ما قلت يعني بيشتي 14 سال سر شورش ام بين سوريا دا يعني راستي هر کس زانی ام بین وقت تاخ شیخ مسعود اشرفیه يعني دور پیش کی پر مازن دابی يعني ام بین تتش در باز نده بی گام کنه بن شهرداری خدمت گزاری گوجبو ملت رو در يعني بقدمینه يعني پیش کی او بکه تنبی لا بيشتي ام بين هنكي يعني در دور ما بين حاجزه و فرقه چارا و دمو هبين نو هنكي او حاجز دمو گو چوين
يعني نه ما دست به پروژه ام بین یکم ما پروژه گاراژ عفرین چکر یعنی پشتی 14 سال جاره یکه يعني جراجة كوسا نوف ملاك الجراجة يعني حركة زنة جراجة عفرينة ليه ما قلت بلو أم يعني نتن جبوا جراجة عفرينة به جراجة الشيخ مقصود الأشرفية جبوا دفرنج دترجي ذات بشتوي ما دس به دوره أشرفية دوره ديت ناس كرن لا ما نه قلت دوره شهداء الثورة شهيد شورشة يجي بالقدامى من بين شهيد شورشة هر کس کی تمثيل دکه نتن شو من شهداء يعني شهيد يقول الشيخ مقصود أو الأشرفية نه شهيد شورشة قلت في شورشة ده جانه خدانا ما می جوید يعني و دوره و چرخه همه دیاری و شهید نبکن بشتوی پروژه ما زت جبو زفته ام کنه بن زفت يعني باقي زیدایی 15 ساله زفت در باز بداره نمایه یعنی هر کزانه ریه گفتن در شیخ مسعود داره یعنی رک سر حفظه داره نمونه ما دست به پروژه زفته کرد حالی حاضر نه نیزی 5 کیلومتر زیادتر اما دست به پروژه کریه او جزات نه پروژه بردوامه بشتوی ام بین پروژه صرف صحی ابنیه تحتیه یگو بنا خرابیه هاجی نیزی کیلومتر که نه ما دست به کریه و هنجی یعنی پروژه مهنه هندی راست دنجی هنه اما بردوام بکن قام كنا بنجشتي شيخ مقصود الأشرفية يعني يعني تشتاقوا محروم بينا بالصالون هندر حلبة ده كنا بن جوي ملاتي ربع قادمين جبالكو توخن هندر توخن شيخ مقصود الأشرفية توخن حلبة ده يعني راستيجي تميزك تدهبي جبالكو براني وان كردن براني وان فقير ملاتي كردن يعني بكذا خا بأماكن خا بناني خا دشغالين جبر ویژی یعنی تش نداتن قدم ماندن وکو خدمت گزاری نداتن قدم ماندن جبر ویژی ام کنه بن تشتیگو محرم بینه بساله ام بقدیم نجوانا را نها مامستا امینه نها ام بیش نها دست پیکری ام نه دمها شادانه ده 2025 نه هيا کنگی ده ام بیش اف تمامی بقده مامستا انزات نهاش خورا يعني کارکر لور کار دکن يعني نها نیزی 20 کسال ور کار دکن دم پیش تا نیزی 10,000 انسان و داره بتجيبه به يعني ايش بقول هدفك ماشي وهي ارمانجي مجبوط شيء ملات نقول شغل تادي در فتن شغل جتنا كارتنا هر کس وردا کار بکه يعني دمو قام بحثي 1000 انسان دکن 10,000 مالبات يعني مالبات خوب خودی بکه اوش تشکی نه هندکه جبر ویج يعني نه ما دست به کاری کریه يعني ام بین کجا خلاص به ام يعني زمان و ندیاره يعني تادی پرمازنه ما گفت مساحت و پرمازنه یعنی کارت پرت داده خواستن ارتا گوری در فتن دست مدهی اما یعنی ما زمان و دیار نکریه باش گلک سپاسی وقتی که راستی تماشاوارین مام بالصلاة ام بيجي الشر للسر في طاقنا شي بود جدا سبيكو شورش دام يعني بيشي 10,000 حجده يكم از هاتم در باس في طاقي بوم بالصلاة از نهاتبو من الري ام بيجي من الري شرادري ولاتي افاكرت روزانه کاری خادی که یعنی دما مراد نره تاکی دور پیشگیری و دنر کاری جی سرکفتی در باز به پروسه جی سربلندی از گله کی خوش بم دسته واسه به گله اسپاسی وده کن اما ویدی کن جار دنم ور برنامه ورچه بکن و دمه گیر حاضر بوده سپاس بو واجی ما مستشرف دلیلو 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 من کنار گنمی دلیلو 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 عورک ها دو همهمی دلیلو 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 من کنار گنمی دلیلو
تماشفان من عزیز جردن بجن جشن و پیروز به دما مرا ستران فولکلوری گدارده که بخوا ام بجن ارنگاری اوی لکوچه بیه چخوا شروع وده که بحثا دشتا جمعه کرن یعنی هرم عفرینه دنگ بساق به کما وجین بله براستی گله کی جی سر برندیه یعنی ام بجن بحثانی که جنا کرد بکن جن کرد همین دنگ بیج استران بیج نه لیب تایبت ام بجن دوی شورشه دا رول آوان گله کی باش هات لیسکاندن بره ام بجن ناف جواکی دا بی دادی تمیز جن شون خستن لی ام بجن گله ام بجن سازی ما آوا بونه شخان هاجی ام ل نوفند ام بجن شهید برچم نه آباجر حلب نه و کما وجینه شهید وجین کما شهید وجین نه اجماعی وام چین کنسره خو ام 10 کسان دنوا کومندا جی خود گرن لیامو هن حوال ما نهاتنه یعنی جبرو ما جی سوز ندابو جبرو ام جهاتن جبرو نه حاضر بود جشن و پیروز به ساق به جشن پیروز درست کی بیجش بود جشنه از بیجم جشن همو گله کرد و همو گله جهان پیروز به و جشن ریبر و پیروز دکن و ام هیوی دکن که سال به ام جشن خایا قربانی لعفرین پیروز بکن دنوا گله خوده به آوایی کی آزاد به آوایی کی سربلند لوار زیتون لعفرین رنگین ام پیروز بکن واره وریا نه شخص تا استرانا فلکلوری گله کی خوش بود راسیجی من گله کی امیج لکولین لسر استرانا عفرین بکنن لافجار کمی از بیس في استرانه بله یعنی گله عفرین بخود دربار استران فلکلوری ده یعنی ناسنه گلک ج فلکلور خا حز دکن چه دالی سترانان داده به چه دالی یعنی ام بن جلو برک داده به چه دالی گووند داده به یعنی گلکی به فلکلور خا و گرداینه بله طبیعی ام بیج نه ام در و عفرینه لی اما ده همان دمیده ام حاول ددن کو حتی ام دکارن فلکلور خال هر دور که بلاف بکن دنا و هر گلکی دا یعنی ام فلکلور و خاب وان بدن ناسین کو ام فلکلور خوش بیر نکن و ده همان دمیده گل دنجی فری فلکلور خا بکن بله گلکی باشه شخا نتن برمت هر ناگه نام دک برنامه خدا همین بحث لكن لمرد ناف جواك دج بخبت ناف جواك خدا ام بیشن کچو خورت مب تایبت نا جلو برگی خبر ندن چند خاص ستران خا گووند جبگو عفرین دوره هر دوله منده راسیجی ام بیشن بکی سگووند زیاتر جهبه ستران دنگ بیجی ام بیشن لهره معفرینه نیزی ام بیشن ستران دستان هنه يعني قال لك الدولة مندا نها ام واج ناس بكن شخا نازه بله نه وبرفين وهوالي تجد كان خيام بكي حوالي من همرين وحوالي من يادنجي خديجة خجي تمام كاز وانا بواجي ام جواب برسكي بكن نا امور بدس ودا تن ال دفنه شخا تدي كرب التنبور ناس كرن امش كيف برسن جوا كلامك انا امور بدس ودا تشنه مثلا بجواب كوما فاجين وكما شهيد واجي ام دهك هسن ام هم بخود دسترن هم بخوج الامور دخن وك ال دف بوركشين كمان تنبيره دربك دافه يعني ام بخوجن ام هن دسترن وهن لامور جي دخينا ام بحاجاتي كسكي نابن ام جن استرانج بيجن للتنبور يجخن وال دف يجخن بيجي جوارا والله بيجي جوارا وين الناس استرانك تيج مره بيجن استرانا جدن استرانه گیدن وینه چی مارو بیشن؟ خامه دستران آماده کرده هر دو جی فلکلورنه استرانه ما دیامیجی گردای فلکلوریه او جی کلاهوریه بله گردای فلکلور عفرینه تماشوان ما ام کرد هورینه دما مرة بحث عفرینه دکه يعني ده بيجي وارا زيتوني لأز نرينك مدينة أم بين أم هوريهنا جبرقو جي هوريايا بحزاري صاليا بري ميلادي أم عفرينينا وأم هرب من الجاي كرميج تمشوان ما عزيز في أم دقين داويا برماخ ولاد أم سباسيا وادكن أم جرد بيجن ججنا وبيروز بي أم استرانة كده بدنجي في كشكل ما يخشك كوما شهيد فاجين جودار بكن سباسيا وادكن وسباسيا سازیه و دیگه مراسج مدخواست هر کس سلفر بدیا مسلافک بدوان سپاسیش بو همو ما مستعد و رفبریه ام بیشن هلین آزیری مدخواست وانش بدیم سپاس بواجی تماش فارم مخاطره و وين وسترانا كلاهوري كلام كلاهوري لباني كلاهوري لباني كلاهوري لباني
صدای که